Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumnge. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat ko nam itayan, Mari Ellen. Ipabunyag mi ni Marcos inton umay abulan, Mare. Ay kat nasaya at ano kasta, Mare. Iso na lang ata kurang pay itimay sa dagiti ninang. Dagiti gagayam yu kun lakay mo ngay, Mare. No okay laang kan ka. Mabalin ka di asikalatan timang kompleto iti listaan mi, Mare. Ay nawaw, sigurado ka ka di, Mare. Wen, Mare. No okay laang kan ka May saka kadagiti plano mi nga alaan mi aninang ket. O sige, Mare. Ay na, agyaman ak launay, Mare. Agyaman ak, taim manugot ka. Iso na lang ang ataawan kwartak, Mare. Si kakit dimot, Mare. Okay laang. At least, kompleto tininang. Okay, adaken ka day ta, Mare. No alaan da kaninang, kayat kulat ta. Sa di naman tinaggapwa mo si ka Ellen. Ay nawaw, nagpakada akmet kada kayo itay, nanang. Awan nangagaw. Naggapuak iti ayanda Marilo. Kinasaritak nga isuntimang kompleto iti listaan dagiti ninang ti apuyo. Anyat ko na ngay, imanugaw. Wan, imanugot mat. Isulatan ti inalak, tamano alawas laangan kat saan pa'y akumpleto ti listaan mi. Awan mo't siguro tidakas na ano ko Mariam mo ni Marilo. Sa maysa, nasaya at ataot ay jay. Bagay na ti agbalin aninang. Unang awan mo't kwartana. Anyat ko nam, ulitam man. Awan nanang, awan ti kayat ko asawon. Ti apuyo ngay, nakaturog ka di pailaan. Ay lawa, itay pa'y ata cellphone mo ti dumdumuga Marila. Agkit kita ak iti mabalin nga irigalok tatang. Regalaw, para kanay. Para iti anak ko iti bunyag tatang. No kasta, agninang ka. Un tatang, kinasaritan ak ni Mari Ellen itay. May saak kadagiti napili da nga agbalin aninang iti may kadwa nga anak da. Kabailam nga ta ti responsibilidad ti may sa aninang. Ni tatang mo't, kabailak nasaya atak mo't iti panagkunak. At da maisurok iti anak ko iti bunyag, tatang. Sa bagay mo't kiti Ay, no da kayo ti saludsudat, tatang. Anya nga tati mayat ang mairigalo. Sikaman. Noon niya't pakaanayan ti budget mo, di isulatan. Sanda mo't siguro agpilay. Nakita timpos mo alistaan dagiti ninang ti anak ta. Kat, Api akas jay. ti anyamanan, Yak mo din makita tinagan ni Kumaring Marilo. awanan ata sino kataklakay. Matuloy ka nung agawid ni Mari Rosale. Isulatan ti alaan ta. Ay nawaw, nakisarita ka ken Marilo, sa ita ibabawin mo't laan. Di mo kadiam mo abak nang ni Mari Rosale. Wen angam anyang iti mariknamot ni Kumaring Marilo no kastalaan. Mabalin mo't nga inain mulatan ni Rosale. Sana masapol nga inikat mo ni Marilo. Subrada nga rudan lakay, masapol ang maikat ti maysa. Unay kan. Awan masaktan tirik na ni Kumarim no kastalaan. Maawatan na mo't siguro lakay. Sayang ngamin ni Mari Rosale. Adayo adakkel ti maitulong na iti anak ta no iso ti alaan ta aninang. OFW dayjay lakay. Ay saan? Di mo ipilit ti kayat mo. No sino tinailista? Iso tagbalin aninang. Saan ang mabalin na basta sukatamlatan? Anyat makunayo iti daytoy akawas, tatang. Bagay mo may anak ka. Mabalin nga ta nga iso ti isuot ko iti bunyag ti anak ni Mari Ellen. Ay wala. Mayat na ita anak ko. Disente akitaan. Naimbag ko nam tadala ko ni Nana Suping awag-wag. No kasta,
Wag-wag gayam day ta. Untatang, saan laang amadlaw ta na ilabakan na iplantya? Binulod ko ti plantya ni Nana Suping. Tinapatag kita da isuot mo. Untatang, tapno saan anak kababain kadagiti daduma aninang. Sigurado ano sa anak agimatang iti isuot ko, ket siyakto ti kasimplian ijay. Awan rumbang nga pagbainam. Saan ba't nga iti kawas ti pagbasaran? Tinapatag kat among ti responsibilidad mo kas may sa aninang. Ay natatang, magagara naklaw na yun. First time ko ti agbalin aninang. Madlaw mag, talaga nga insaganaam. Adda ka di aramidon yun, nanang? Awan mo't kit day, apay ka day. Da kayo pa'y man ti ibaon ko iti ayanda Marilo? Ay nawaw, apay ijay. Pakibagakin ko na asaan migayam nga alaan aninang ti anak mi. Ah, anyat ko nam. Nasukatanan, nanang. Ni Rosalie tinsukat mi kinkwana. Ay nawaw, apay mo't akasta. Nakasarita mo jay tao. Sa ita, ibabawi mo lang gayam. Nag-text nga rod ni Mari Rosalie, nanang. Naladaw ti text na iso akas jay. Gaputa OFW ni Rosalie, gaputa baknang. Hay basta, mapan kayo iti ayanda Marilo ita. Tapno muna. Tapno saan ama ilawlawan. Ay saan? Sika tinakisarita kan ko na. Iso asika ti mapan iti ayanda ita. Saan asyak ti baon mo? Ah, Diyos mo mare. Agyaman naklaunay, Mare. Anyang aminan tinapatag nga ibaga mare. Dirit saan kan amare. Saan kan nga alaan kas ninang. Ay nawaw, apay nga mare. Nag-text ni Mari Rosalie kat naibaga na amatuloy ti panagawid na. Isot na pili mi amang kumplito iti listaan mi. Ah, kasta ka di mare. Uwan Mare, inton maminsan tulatan anya Mare. No kasta ti kunam. Okay lang. Saan mo't amabalin nga ipilit ko ti agninang no saan asyak ti kayat mo. Agyaman naklaunay ta maawatam ti desisyon mi. Wan mare, medyo sabali tirik na ngam anyangay nga rod no dayta ti desisyon. Anak yu mat ti agbunyag. Saan amabalin asyak tag desisyon. Nay, kunak man no mapan ka iti ayanda kumarim. Saan anatuloy tatang? Itan niya gapaw. Inalab da ka aninang san ka day. Wan, ngam imbabawi da mo tatang. Anya? Imay ni Mari Ellen dito'y balay idi na minsan. Kat adda ka no inalada kasukat ko. Naa. Apay nga akas ka. Sapay insaganaam ti bunyag ti anak da. Wan nga ro tatang, ngam awan mo't maaramida. No pampanunutak, okay lang siguro. Awan mo lang agpaiso ti kwartak. Nakurapayak lang amin. Nubaknang ti kayat da. Di saan da ka kuman akin nasarita. Tapno saan mo't amasayang ti oras ken kwartam. Anya ngay nga ro tatang, nalpasan, imbabawidan. Madlaw mo amin. Baknang ti kayat ni Mari Ellen aninang ti anak na. Ay, day ta tinarigat. Talaga a big deal no nakurapay ka. Mapabainan ka pa yan. Yakmat nakita ni Marilo. Ni Mari Rosalie ti addalakay. Ay nawa, di mo't imbakakin ka ano asino ti aday ti listaan kat isudan. Kinasarita ko ni Mari Marilo na ipalawag kumatan amin kang kuana. Nalabos mo't ti kastangog ugalyam. Nalabos mo't nga ibagbagam. Ar-aramidak da ito'y para matlaang iti anak ta. Nubak nang gayam ti kayat mo aninang. Di kalat takuman nakisarita kin ni Marilo. Di ka mo't makaawat. Nakapagsarita kamin kunakmot. Pasensya kan, Mare. Pasensya, awan mo't basol mo kanyak pare Danilo. Pasensya kan, iti naramid ni bakit ko. Ah, dahil ka di? Ay na, maawatak ni bakit mo. Kan may isa, awan matlaang kwartak. Nakurapayak, iso ahusto laang ti naramid ni bakit mo. Kasta ti bagbagam. Ngamamok ang nasakit para ken ka tinaramid na, Mare. Isula ang tinagdesisyon may papaniti day banag. Amok matkit di. Nood na ngamin ibagami kininanang. Kat di namot ikas kaso.
Ipilit na, ti kayat na. Di kay madanagan. Awan mo ti sakit tinakam ko kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay no kasta, Mare. Ewan gayam. Alaam to'y regalo ko maiti anak yo. Sayang mo't. Awan mo't laang mangusar dito'y. Agpasentro kami iti gayam ko tatang. Ay na, wow. Apay di sentro. Asikaswan mi dagiti papeles mi tapno maka-abroad kami tatang. Anya, agabrod ka ko na. Wan tatang, ipadas mi mamatigasat mi iti abroad. Apay adi mo mo't imbagbaga nga lagayang plano mo agabrod. Wan taamok adinak palubusan. Sigurado kayo kaday anasing puti busyo dyan. Dayta ti dimi pa'y sigurado tatang. Ay na, wow. Agabrod kayo, di kayo sigurado. Di kay madanagan. Adamot ti gayam ko akadwak no bilang. Unang delikado nga road. Awan mapasamak no saan ko nga ipadas tatang. Sapay la kumata suportaran nyo ti plano. Nagabrod magayam ni Marilaw. Ne, kaano pa'y nanang? Ay nawaw. Di mo amaw ang nagabrod ti gayam maw. Awan mo nga minadakdakamat na nanang. Amangan no nasakit pa ilang tinakam na ka. Anya kumat pagsakitan tinakam na ngay. Nalipatam ka di, tinaramid mo kwa na ide. Nagsaritaan mi mo't anasaya at dayjay nanang. Nakisarita akpay iti personal kang kuana. Wan, nakisarita ka iti personal kwa na. Ngam sigurado ang nasaktan di tao. No sikat ti adda iti sitwasyon na. Sigurado ang maawatam dayta. Kumusta ti abroad, anak ka? Hay, makabanog tatang. Dua atawan ko laang ang nag-abroad ijay, kat nagrigat gayam. Awan ti husto nga ina na. Kahit ada ka di pa'y plano magsubli dyan? Makitan to man tatang. Aginanaak pa iti makatawan, tapno makainanamot ti bagi. At niya ka no ipadas mo ti agnegosyo. Kasla saan kumot alinya ti agnegosyo tatang. Pagpanunuta man na imbag. Awan mo't dakas no ipadas mo, anak ko. Anyat amom ngay. At dakak mo't akaduang magtrabaho no bilang lang. Mabiit man laang pare Danilo. Ay nao, si kamad gaya mare. At ang masapol mo. Oo, alam dayto eh. Ha? Anyat linaon dahi ta asupot. Chocolate, sabon kanda dumapay. Imported amin. Ah, Para kadagiti ubing. Awan nga minuwayak amapan iti ayan nyo. Iso nga ipawit kulatan kan ka. ni, agyaman naklaunay mare. Awan na nyaman na pare. Naimbag lang nga at damaramananda. Ay nawaw. Imported mo't asabon kan chocolate gayam ti linaon ti supot. Nangalaan mo't nga ta ni Danilo kadagitoy. Danilo! Danilo! Okay ka day. Nangalaam iti chocolate nga inyawid mo. Ay way, inted ni Marilo na kita. Anya? Ang na parakin ka na kita. Para ka na kiti ubing. No kasta. Nagawid gaya mo ti kumarek. Wen, sana nag-text kin kaya. Ang mga no nalipatan na laang. Mapanaktuman iti ayanda tagsarita kami. Itaan niya gapumanan. Alaak aninang ti may katlong anak taa. Naimbag pa, inumanlugot day jay. No kayat mo, katsika kumatimay sa aninang mare. Ay, kwa. Ay, nawaw. Sigurado ka kaditi kasta nga ibagbaga, Mari Ellen. Wen mare, sikati number 1 iti listaan me. Ay na. Pasensya kan, Mare. Ni, apa yan mare? Sa anak pa'y anak kasagana nga agbalin aninang. Agkita ka laangan iti sa balay. Anya asaan anak kasagana mat nga ibagbagam mare. Kas makitak mat, kat kabailam mat ten mare. Pasensya kan, Mare. Ngam talaga adyak kayat. O sige, no kasta ti kunam, okay laan.
Bagaan naktulatan no agbaliw ti kapanunutam. Andat imbay-imbagan ni Ellen, anak ko. Alaan da ka no aninang ti may katlo nga anak da, tatang. Ay nawa, manain. Wen tatang, kabailak kanumutin ti agninang. Amo na nga men nga da kwartam. Ay, talaga masapul abak nang ti kayat na aninang tatang. Kahit imanugot ka. Saan tatang? Jakon kayat ti agbalin aninang. Amangan no inton madamdamakit ibabawi ng tumanen. Isopay ket di apagsakitan tinakam ko. Anya jena damag kaw. Saan ka numutan akayat ni Marilo ti agbalin aninang? Ay, saan nga rod nanang? Iso ko matimay sa nga alaak aninang timay katlo nga anak mi ken Danilo. Ngam di namot kayat. Amom siguro no apay. Ay, nasakit itirik na nanang. Kastamot laang tinarik na idi imbabawim tinagtulagan nyo. Dua atawunan tinapalabas. Ang anyangay nga rod. Si kantumo ngamin, napili ka iti agbalin aninang. Nakisarita ka kenkwana, iti manugot, kalaat ngayon babawim, ta sinukatam iti OFW. Itatad kwarta na, alaang manin aninang. Nanang. Saan ngamin anasaya at tikas jay, anak ko? Uray asino mo ta, masaktan no kasyay laeng. Saan akwarta ti pagbasaram no asino ti alaem aninang? Importante mo laeng ti ugali. Ay, nanang. Uray nakurapay no naimbag a tao. Ikat mayaten day jay. Kan maysa, iso amangala kayo itininang kaninong, wano jay kunada amay kadwa nga inaken ama dagiti ubing, tapno adda katulungan nyo amang bagbaga kadakwada. Saan ket atapno adda mangted iti kwarta? Ay, nanang. Angam anya ngay nga road, adda ditan. Iso asapay la kuma, tapagadalam day ta na pasamak, Ellen, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay ang makisarita ka, siguraduam akabailam at akdaran. Saan nagaputa na kurapay jay tao kat basta ibabawim latan. No agpili ka itininang, saan la ang akwarta ti pagbasaram. Laglagi pam, nga importante matlaang ti ugali. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, Marinile. Saanan ang masapul ang mapanak ijibalayaw. Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti palwagan nga impus mo. Ikan nakmanmat iti islat ko, Mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amukmat ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti dita pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga ka sa pulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, ah? Okay laang, Mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat, ah?
Adaak mare, good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay mare mimi. Kumusta Jerry Liz ko iti palwagan tayo maray? Awan pa'y mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang paylaang maray. Di mo ka di mauray ti release mo mare? Saan maray? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamaray. Mana, agtugaw ka pa'y ngarod, taala ti kwartam. Bakapak pa'y laang ngarod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amaray. Adamat laangan kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun maray, siyak ti makaamaw. Mana, agkape-kape ngarod mare, pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Aya, Wun, saan ko kumanga ikan iti isla? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayam. ngem? Ngam na asya na kenkwana, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo day tagayim mo? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatagpautang ita panawan. Nagatulakit dara sundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamatan akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kenkwana. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakit? Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka kiding. Amangan mo't no nagtaod day tayo ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karni amakitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amuon. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pay laang mat dito'y paradaan. Agin si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka, si kadayta, Mari Mimi. Ah, Tihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mara. Nalipatam sa mutan. ayunan niya. Apay daychay, nalipatak mo nga agpayson, Mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ama isand mo? Amangan no pagurayon na kiti awan ha? Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ama kaawidak. Siguradwam laang ama isand mo, Mare. Urayak ka. Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo dayje ang Mari Mimi, tatang. Nawa. Apa ni Mime? Wun ata di namutin malagip ti hulog na. Yeah. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat na ibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam Ado ti text ko ken kuana. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arebay din anak ko. Ang mga no si kapay ta idarom na. Kasano mga min? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanin ti mang back up iti hulog na kuma. Nay, maging impake kan sa amin. Makitkitam lang nga rodan. Agsaludsod ka pay laang. Ay nawa, sa dino ti papanam aya. Agawidak pay man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, ata parikot mo. Awan mo di Kaya't ko lang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo dito balay. Sabali la tamat no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Si kapay laang ti makaamo iti garden
Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no, mabulanan kay Jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron ngagbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin kamaray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay nawo, di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day diya tao. Sapay di na imbagan o kaano agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na ngamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, sa dinot nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wun. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kan kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya. Ay, sakit di ti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga mintinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat yung pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga agsingir. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at matasinong batang ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Mano ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamata no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, ang mukha. Rason mo man yung data. Ay, maasarak iti kastang ugayam. Siyak pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay nawa, kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Na-depresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay wan, niya utang mo iti paluwagan niyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagik. Ket, mabagtit ka may. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam may. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Ano ka? Na-depresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Na-depress ka? Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singir a singir. Saan a makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan yaw. Ay, awanan, Nana. No saan a maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita kun a talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinele. Anya? Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, won. Adamot. Gimatang iti tinapay iti kalman.
Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na nakit na depress ka na ugapukan ka. Anya tintex mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Amangan numabagtitak ko na napay kanya. Ha? Day tamanan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang day tanana. Awan karbangan na ama-depress. Isukit din ti ma-depress. Kit iso ti adat rason na. Ay kalukwan. Adda tag singirak mare. Pangasim amare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta, ha? Ada depression ko mare. Singir kan tumo ngamin asingir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mangagdagiti kaaruba may. Ay saan man asyak ti drama ang makas na? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay kalukwan ti kas na. Da kayo ti adat rason na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Awanan, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, sikapay lang ti mabagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasay. Pagbalinin nyo matin arason dito depression o resan apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Kan may sa, apay ana depress kayo. Kat da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ana saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yung panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di matlag. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka day? Oo, mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mati ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singirik lata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang? Uy, nangim no mabagtit nga eh. Oho, agin-agin lang day jay. Kasano akmat nga eh. Mais-stress akong iti kasisingirkan ko na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko mare. Nasaya at mat na panunot mo, mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan amare. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang mat da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen mare? Bidot ko day jay. Liklikam ngaminan ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa ay kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan yaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan anasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan yaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan nana, saanen ang maulit?
aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takdaran. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumnge. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat ar-aramida man ang Melinda. Ay nawaw, kas makita met, madama nga isagsaganak dagiti masetas nga order da kanya. Tulungan kan manang. Ay nasaanen, kabaalak met kit di daytoy ading ko. Tulungan kan tapno nabibiit amalpas. Ay na amok at damanan ka sa pulam, isong ay may ka dito'y balay. Ibagak to inton madamdama manang. Tulungan ka pa'y. Ay na ibagam kit din no anya day tatap no amok. Ko, addamanen bayadan mi ije pagadalan manang. Ay nawaw, manan. Sa anak ama ka-exam no saan ama bayadan day jay. Amo yung mo't, private school ti pagad-adalak. Awan pa'y kwartak ita. Mauray mo ka din no bilang laang. Masapul nga agdiskitarak pa'y ading ko. O sige, orayak manang. Numabalin, ita kumamot lang ang alawas. Nagsweldo kayo ka din, lakay. Inton bigat pa'y bakain. Ape ka di. Mabalin, apabuludan nakpay laang. Ay nawaw, an-anuam ti kwarta. Pagbayad ko man ni Christy, di pagadalan da. Sige, ited mo pa'y lang kinkuha na ti sweldok. Uray di kagudwala ang alakay. Adapay matkit din na paglakwak iti masetas. Iso ti inayon ko, tapno makumpleto, ti kasapulan na. Kumusta ka numot ti panagadal na? Dayta ti jak sinaludsod, ang saysayaan namat siguro Ammo namat ang nagbanugak ti kwarta agas gastusan na. Sa pa'y private school ti pagat-adalan na. Kapilitan ata isumat nga minta ayan ti kurso akayat na lakay. Sa deno manen ti papadam, Kristi kaanakan. Iti ayan ti gayom ko, Auntie Helen. Ay nawaw, day ta agpalpaliwawang samot tin into naram. Dakas ka di ti agenjoy, Auntie. Saan adakas ti aginjoy? Ngamno siyak ti sika, nasaysaya at tupakitang dan kakiday. Tapno saan ati kwarta ti kapsat mo tinamnamaem. Sipud pimusay ti inayo, ni manang mon ti timakder nga inam. Amok dayta, saan kumat nga iliblibak dayta ka? Anya garot ti araramidam. Sumapul kamutin ay ti pakitang danam. Saan kat aday ta agpalpaliwawang ti paglaingam. Ay na, Auntie, di nakisuro ta amok tar aramida. Anya? Dasalaw ko ni Christy akanda-kantay di sintro itay bakit? Kadwa na may nagitiga-gayam na. Wana ata kasta matibiyag akayat na. Ti agpalpaliwawang. Agis-eskwila ka di pala ang dayjay, wano? Wan mo't papaeskwilaan ni manang na. Pay ngamin asaan mo't amakitang dan. Amo pa'y man mo't iti dayja akaanakan ta. Gaputa ada ni manang na kat kastamot tan ti aramiden na. Day tamang namnamalaang ti ammo na. Naimbag tawan pa ti anak dayadwa. Naku nampay lakay. Numaadaan da iti anak. Saan to ang masangon ni Melinda ti agtrabaho? Alang ti kwarta pagbayad ko manang. Agtugaw ka pa'y tada pagsaritaan ta. Ay nawaw,
Anyat pagsaritaan tamanang, Sa dino tinapnapanam idi Sabado? ha? Anya di nang ko nag-outing kayo manan kadagiti gagayam mo? Wan manang, nag-outing kami nga ron. At damat gayam kwartam. Apay ngay, asan nga iso ti pagbayad mo iti pagadalan? Ni manang met, awan tinagastos ko, tain libre na klaang tigayim ko. Ay, saan man asyak ti ulbudam si ka, Kristi? No, pudno ti bagbagak manang. No asino met day tang agpulpulong kada kayo Naimbag kumamot no pudno ti dandanon na. Incomplete mo nga rod. Alaam ti kwarta a pagbayad mo iti pagadalan. Siguraduam laeng ang makaturpos kay ti kolehiyo. Anya ti kunam, Beshi? Inungtan na ka ni manang mo? Wan, kasta unay ti unget na kanyak itay. Adda nagidanon anagauting tayo idi Sabado. Ay nawaw, asino nga ta? Day tati jak mo. Awan mo't imbaga ni manang. Basta nagunget lang ang kanyak Ngam di balin agano sakpay lang ita. Agpamarangak anasingpet, takasapulak pa'y titulong na. Ay no masapol a makiplastikan ka, aramidem. Nako nampay friend, bumalisak to numalpas ko ti kolehyo. Mayat ti diskartim Siyempre numasapol nga agin si singpet da tao, aramida. Kaya't ko ti makaadal, tapno addan tumat ipanakil ko kankwana. Saan nakaadal day Jake? Si kabat gaya Melinda kanakan, Adda ka din ni Auntie Helen, angkal. awan na antib. Ada na panan na. Ape ka di, Umay ko laang matkit di i-deliver ti masyetas nga order na, angkal. binayadan na ka di. Wan, angkal. Fully paid. Iswada kayo pa'y laang ti mangi receive, wan. Mudto nga rodan akong. Ado ti sideline mo Wan tauray awan pa'y anak mi kanitinaw, at damot ti kabsat ko, apapaadalag. Sa bagay, no makaturpos ni Kriste, dakkel tumot katulungam. Wan angkal. Nang runa pa'y kat sa anak mo't anakaadal. Isunto ti mangitakdar iti pamilyami no makaadal. Hawanin makunak na kong. Talaga responsable ka akapsat. Bagbagam lang ti kapsat mo. Tapno saan ati agpaliwawang taam mo na. Ayan ti masitas ko lakay. Ha? Anya masitas bakit? Ay nawaw, jay may in-deliver ti ka na kanta Aywan! Aday jarwar. Tilagat gatangam mo't bakit? Wen atap no makatulong ak laang iti ka na kanta. Suportaran tati negosyo ni Melinda. Nagadumot ti sideline da di aka nakanta. Wen nga raw, ilako na mit amin, amabalin ama ilako. Kasta talaga no nagagat ti may sa tao. Nagasatlaw na ni Kriste. Takasta ni Manang na. Ure na kaungungat. Kat aramidin na mo't ti amin para iti kapsat na. Podno launay tanakunam lakay. Sapay la kumaata makariknamot daye a Kriste. Tulungan na kumamot ti bagina. Makitangdan tapno saan laang ati itid ni Manang na ti urayan na. Ay, adaman ng timabayadan, Beshi. Wan nga rod, nagadumot abay bayadan tayo. Kasano pa yan, dayta? Naimbagkan ka ang taada ni Manang mo. Ay nawaw, adda ni manang ko, nga masapul mat nga agpamarangak. Amo mat, nakaungungot kan istrikto launay day a babae. Wen ang adalata pagdawatam. Sa bagay Agano sa klaeng iti do atawan. Do atawan laangan nga agpamarangak anasingpet iti matang na. Numalpas ko ti kolehyo, iso ti singirak. Ay nawaw. Una, itangamin kat agul uli makaklaang no adda ibagbaga na. Singirak to numalpas ko ti kolehyo. Kasanulaangan numaamuan na ti maipapan iti dayta a planom. Ay na friend, di na maamuan no agulimag ka. Ay unay kan, Beshi. Apay ko mga agpulong akken kwa na ngay. Uray siyak met ano kasta ti kapsat ko. Talagang agin sising putak met.
Ay nawaw, anya ti kukwam dito'y sentro si ka Kriste. Ay, kuha manang, si kamat gayam. Asino dagiti kakadwam Apay pinanawan da ka, idi nasitgan kayo? Dagiti gagayim ko manang. Mabaindalaan kan ka, iso apim manaw da. Ay nawaw, apay matakasta? Di mat imbagak keng ka, makitangdan ka no awan ti klasem. Tapno adda na yunak, no kasta nga adda manen bayadan yo. Awan nga rod pakitang danak manang. Awan kunam, kat di kamot ngamin agsapul iti pagtrabahwam. Anya ti kayat mo? Trabaho ti umasidag keng ka? Di na kumamat sermonan manang. Di nak ibabain. Asino ti maayatan iti kastangar aramidem ngay? Ipuspo nyo pa ilang ati sermon nyo kanyak manang. Ha, mapankan to ije balay inton malam, taag sarita ta iti nalapat, Kriste. Anyat imbaga ni manang mo? Hey, makapaasar nga ro dahi Amelinda. Amo na nga ado ti lumablabas, sermonan nakpailaang mo. No anya nga minti ar-aramiden na dito'y sentro Day tanga ro. Nakabutbutang gayam ni manang mo anya. Wala, iso akagurgurak launay day jay. Maawatan kan ita. Mapanak pa'y ijay balay da inton madamdama. Sigurado a sermonan nakmanin, uray adda ni Manong Tinong. Ay nawaw, saanan aparikot day takeng ka. Di mat nalaing ka nga agpamarang. Ay wala, agin sising putaklaan ita. No makaturpusa. Awan matan bibiyang ko iti day jay a tao. Ne, alam samot ka apam. Maasarak nga rod iti nadamag ko lakay. Ay nawaw, anyat na damag mo. Taagin sisingpet kanulaang ni Kristi kanyak. Ngam no makaadal, awan kanun tumet tan ti bibiyang na kanyak. Anya, asino mo't tinangidanon di kastaken ka? Saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak? Unay mo't di kasta pa nagsasaw ti kapsat mo? Hagin sisingpet laang gayam ti loko, tada kasapulan na kanyak. Anya nga ro dun ti plano mita, kasano ti panagadal na. Makaamumatan Di na namnamaan agas tumusakpay ti panagadal na. Nakabutbutang timang paadal iti kabsat akasta ti kapanunutan na. Una, ang mga numakaturpos ko't ibadag na kamatang. Hay, day tangarod kat. Narigatan. Sapay awan nalpas ko. Isulang arudan ti mabagbagaan takamali ti aramid na. Naturad pa'y laang ngagsasaw iti kasta. Awan pa'y naragpat na ng kastamatan. Nakalaslastog. Isu ahuston. Agpin natangkan kamilatan. Usto matla tapno awan paggastusak. Itian niya agapungay nga agbanbanogak ken kuana. No imay ka dito'y balay, takayat mo ti agpatulong kanyak, wano adamanan ti bayadan yu di pagadalan, di mo namnamaan nga ikang kapay, Kriste. Anya? Ti kunam kade, kat jak maamuan ti may papan iti planom, Ni, anya a plano manang. Amok ano makaadal ka, kat lumastog kan. Anya? Di kan agin didiam mo, taamok ti planom. Asino mat nga iti? Di mon saludsudan, no asino ti nangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan ita, kat nuapay akasta ka. Nasakit tinakam mo kanyak, takanayon ka abagbagaan, kadagiti bidot mo, kasta ka day? Manang. Naimbaglangan tada nangidanon kanyak. Diyak laim pagarup, ape kimatgayam ti kinasingpot ngay pakpakitam kanyak akabsat mo. Manang, saan kumamot akasta? No kayat mo ti makaadal, agtrabaho kamat, awanan tinamnamaam at tulong manipod kanyak. Di ka matan simsimrak, beshi. Apa yan? Saan kun nga ituloy ti panagadal ko, Beshi? Ay nawaw, iti anya aga po? Awanan. Saan na kun atulungan ti kapsat ko? Ne, apay kanumot ngay. Tada nang idanon nga agpampamarangak lang. Anya? Amo na matanda iti dakis ngayon sa usawang ko may papankan kwa na. No asino nga tamot ati awanan bain anang idanon kan kwa na. Ay, saan asyak day ta, beshi? Ang mga nudag iti dumaan nang iistorya Makapasar. Saanan amatungpal ti arapaap ko ang makaturpos iti kolehyo. Jakmut ka ba ilan apagadalan ti bagi? Hunakman no agad adal ni Kriste. Diyak amo ante. Ay nawaw, apay adi mo amaw kat kapsat mo mo dayjay. Insardeng kon timang paadal ken kuana ante.
Iso mo lagayam nakitak iti may sa restaurant ije sintraw. Nasaya at mo't ata na panunot na ti agtrabaho. Agam apay adi mo tulungan ti kabsat mo ngay. Ay na, nakabutbutang timang paadal iti kabsat akas ti galad na ante. Iti kas di apa nagsasauna kat amuklatan nga ibaddak nakto inton makaturpos iti kolehyo. Anya? Dayta ti pudno ante. Nanggag ko ti voice record idi imbaga na apam maranglaang ti kinasingpet nga ipakpakita na kanyak. Peke ti kinasingpet na kanyak, Auntie Helen. Sigurado ka kading, iti desisyon mo bakit? Di mong tulungan ti kabsat mo. Saanan lakay, jay ko nakngarudan, nakabutbutang ti kabsat ko no makaadal day jay. Sigurado alumastog pay. Sayang mo't ti mano ataw na tinulungam. Di ba lilatan nalpasan. Pagyamanak latan, tanaamwak ti kas ti aplano na. Jaklaim pagarup asa iro mat gayam ti kabsat atultulungak. Agnakamat siguro, ngawan ka mang tulong kenkwana bakit? Ay, adamatan kenkwana day talakay. Awanan bibiyang ko iti day jay a tao. Saan mat gaya man nga sa eskwela ni Kriste? Helen, bakit? Nagikat, tanauma ni Manang na. Nakasaritak ni kaanakan Melinda, idi napalabas nga aldaw. Kat nakabutbutang titumulong, ta mga no ibadek nakto kuna nakiden. Noon niya mo't ngamintin sa usawang ni Kriste, Basol na pala ang saan atulungan ni Manang na. Narigat tumot ang mabagbagaan. Naimbag kumano saan akas jay ti panagsasauna. Sayang, tinarugyan na. Awanan maaramidan na, ta saanan akayat ni Manang na apagadalan. Dito'y magayam ti pagtrab-trabahwam, Kriste, kaanakan. Wananti. Awanan planaw nga aginrol manan. Awanan, anti. No apay mo nga men, akas jay ti panagsasaom iti kapsat mo amang tultulong keng ka. Uray agbabawi Saan mo tan ang maisubli tinapalabas? Wen ta siyempre, mabutang matan ni Manang mo. Nang runa kat saan anak kaadal day jay. Amok day ta, anti. Mabutang ni Manang mo, ta ang mga numakaturpos ka, kat ibadek mo ti kapsat mo, ang nagsakripisyo tapno makaturpos ka. Anyat maaramidak nga, kat nalpas mo tan, anti. Kayat ko ti agadal, awanan. Nalastog ka nga men, iso aday ta. Nauma ni Manang mo. Awanan ano siya maun ti makitang tangdan. Anya ngay nga raw. Ay nawaw! Respetuam ti tao nga agsaksakripisyo tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Di ka agbalin analastog tapno saan da madismaya amang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kukwayaw, nagiti haloblas kendarat amakit kita, pare Jose. Ewan pare. Ay nawaw, nagadon. Ewan at medyo nakilmat ti balay nga patak dermay. Nangalaan nyo nga iti budget yaw. Urnong miya iti manotawan pare. No kasta, bayad tinateng nagitin lako yaw. Ewan pare. Manotawan mit anagan anos kami kani bakit kaw. Ay ket,
Congrats ka na kayo kan bakat mo ah. Agyaman ako na pare. Nakamintumot kan bakat ko ti sumaruno pare. Awan imposible titawan nagagayt pare haray. Nay, busy kan samat, Mari Shaira. Wen nga rod, Maray. Ala, kasla saan ka pa yun nga ginina na, Mari. Ay kat adalat tamat ina na, Maray. Italaang adiritso ti trabaho. Takas makita mat, Maray. Adaw, dagiti trabahador may amasapul nga asikaswag. Dakol mo't nga minti balay nga ipatpatakter yung, Mari. Wen ata isumat ti arapaap mi ka ni Jose, Maray. Nabayagan a plano mi dayta abalay. Italaang anatungpal, ta italaang met a nakaurnong kami. Mayat dayta, Mari. Da kayo ngay mat, kaano nga agpatakdar kayo iti balayaw, Mare? Aginggat kaano ngay nga anusan nyo ti kalapaw yo, Mare? Damot na ti plano mi, Mari. Urayan nyo lang, Adan tumat. Ay, wan Mare. Kasta ti mayat, positibo akanayon. Ay, wala. Adamot ti balay nga arapaap mi ti asawak, Mare. Dakdakkel, kan napimpintas ti disenyo na, ngam iti balay nga ipatpatakder yung, Mare. Aya, Amom lakay, umapalaklaunay ka diti karubata. Ay nawaw. Ita niya aga po. Una, tamadama, maipatpatakder ti balay da. Agpatakder tantumot bakit. Day dakdakkel ngam ti balay da. Sa bagay, may mayat ti plano tangam ti plano da Jose kun Shairaan niya. Isong awan ga po na tapno umapal ta kadakwada niya. Adda puntom lakay. Itian niya agapo nga umapalta. Ha? Saan laang nga isuda ti adda kabailan na mang patakder iti kasjay abalayan niya. Naalam ti kayat ko asawan bakit. Ala, agluto ka man kit ni, tani, mabisina kon. Ay nawaw, di ka pa'y nakalutong lakay. Si kalatan ti agluto. Naimimas nga mintilutom ngam tilutok. Nagpatakder magayam ti kaarubayo iti balayda. Haray, anak ka. Saan pa yan alpas na nang? Madama pala ngay patpatakter da. Kamam yo lang. Wen tay talaang muumanay na nagpasyarak dito yayan yaw. Kada kayo ngay. Anya mo ti plano yaw kan ni Ebilay. Ni nanang mag. Kontento kayo kadilatan iti ada ka sa sadyo ita. Kontento kayaw iti kalapaw yaw. Anyat pagkit-kitaan nyo kada kami nanang. Awan plano may? Mano watawanan nga denden na kayaw kan ni bakamaw. Ang mawa mo nagbaliwan ti biyag yaw. Agpatakder kamin tumot iti dakkalabalay nanang. Agure lang amin Anang plano may? Aging kakanaw nga agplan-plano kayaw. Ay nawaw, dumteng tulat ta kaday. May patakder minto ti balay nga arapaap may. Dakdakkel pa ya, ngam tay balay ti karuba. Na yun, aya. Adamat basit urnong may. Ngam saan mila nga kaya tagastusan ita. Ay ngam kitain nyo Tabagan no maibus day ta nga urnong yaw. Kaawan pa'y natungpal kadagiti plano yaw. Sikaman pa'y tagsibog Emily bakit? Ay nawaw, apaya siya tibaon mo ngay. Upat nga aldawan na saan na nasibugan timulat Ay ka, mapan ka Si katilalaki, ang syakit din tibaon mo ngagsibaw. Na, italaeng, tamading arog tiriknak. Diyak ka ba lang tagsibog? Anya nga italang, kano siya timbaon mo, hindi na palabas sa lawas? Bayam latan. Anit ko na. Nalakamot kit iti pipino ita Uray saan na masibugan. Sayang ti bannog no nalakamot lang ti presyo. Ala, 5 ka kanuay ha? Isumat ti mangmangag ko. Lugi tamanan No masibugan ken maabunuan pa'y dagijay. Nakarkaro man na malugi ta. Ay, anya pa'y nga raw no nalakamagayam ti presyo ita. Maturog tay latan Kunaklakit day no asino jay naka-flashlight. Si kamagayam, Shaira.
Ay, uwan nana. Narabian kami nga rod kanila kay ikaw. Nagapuan yu aya. Ijay man garden nana. Ado nga may ti trabaho am aramid ijay. Sobra mo ten kikinagagat yung nga ag-asawa. Masapa kayo amapan ijay garden yaw, intun kwan, marabian kayo manon nga agawid nakaw. Ay, wan anana. Talaga akasta. Masapul nga aggagagat tayo, tapno matungpal, dagiti tarigagay tayo. Awan mapasamak itibiyag tayo, no nasadot tayo, nana. At dati puntum dita nakaw. Awan na saya at apagbanagan ti tao asadaw. Kung nalaki din ay munakan ba kayo? Ay, pasensyakan, Jose. Tinaktak ko ni baka mo. Okay laing na. Awan pa record dita. Agpatuloy kam nga rodan, nana. Agistorya tay tumanan inton maminsan. Alawain, agan-anad kayo mut adwa, tanay. Nasip ngut tay. Silawan yu na imbag tidalan yaw. Tan narigat ti maaksidintay. Mayatan ba kayo? Ado ti danom iti house. Wan lakay, mabalinan apagsibog. Nasayat may nukasta. Wagayam. Saan may gayam nga sa sikas wanda pari-hari di gardenda? Ay nawaw, anyat kaya't mo asawan. Sayang da jay. Saan mo ito na nasibsibugan? Amangan mat no naliwayan dalaang. Ang dadamit na kanayo na di balay da. Imposible no nalipatat na nga damula da. Ay kasaritam to ani pari-hari. Wain, kasaritak tao. Sayang mat ngagpaiso na jay. Nalakati pipino ita. Ngam sigurado nga dantumanan nguminaan na. Karirin yun samat pare-hare. Eh, uwan nga ron pare. Naaldawan kami manay. Jadi pakapuy po yata Joya. Ado pare. Oh, ada ka di masapul mo? Di mula yung pipino pare. Saan yung multi na sinibsibugan? Dadya ka day. Awanan, sinadutan may ta nalakamot lang ti pipino ita. At yata mo nga, ang mga nadantong uminaan na pare. Sayang mate. No kayat mo di aywanam. Tas kanton ti bangilako iti bunga na pare. Ore kayat ko, saan mo tamabalain ta nalawat ti garden mi kan bakit ka? Kanayon to, pa nga overtime kami. Masapa kami amapan, intong kuan, marabyan kami nga gawid. Kas di nang arudan na. Pagmula kami tulatan no ka. Sigurado dakkel tilugi mi no aywanan mi pay na ijay. Anya? Haray! Haray! Mabigla na nang pumayag. Hey, Nakaumay kayo may. Anyat masapul yaw. Anya tararamidin yaw nga gasawa, ay Ay nawa. Apaya kasta ti salud. Sudyo na nang. Ada ka ti parikod. Di mula yu apipino Di yu mo mapanunuto na sibugan. Ako nagasang manday ta. Alas 10 iti agsapa agam nakaturog kayo pala nga gasawa. Nagagangay na nang. Kasano nga ro na matungpal dagiti plano yaw no day tamo maturog per aramidon yaw. Matungpal to Ay naapaw, hay, awan lat ammo kaun iti sadot ataaw. No ituloy mi nga iwanan ng iti pipino. Dakdakkel to tilugi may nanang. Diya kang mo kada kayo nga gasawa. Drawing tumanay, dagita a plano. Kalpasan ti manu atawan, at damot ten balay ta, ken nagatang tapayan tilugan nga arapaap ta, lakay. Wen nga ron ba kayo? Malag-anan tamad lang, ore kaskasanaw. Kasano ngayon ti garden ta? Ituloy talata ti garden. Mga alata lang iti kadwatang agtrabaho. Iti kastagan Santa Marigata noonay. Sige. Kasaritan mangkid iti kapsat mo, no kayat na. Taure iso ti tangdanan ta. Di nalakit di kayat no saan nang am ti kadwana, lakay. Mabali mga agbiro kiti kadwana. Dua nga raw ti alaan ta. Wen ko mabakit. Sige.
Awagak ti kabsat ko noon niya ti kunana. Bareng umanugot. Takay, lugan ti karo ba dyan na iparada iti parahangan da? Jakam mo bakit? Ay nawaw, di mula sinaludsod ni Jose. Busy damat nga road. Kasano ko makasarita kay dakat kanayon namat nga daday di garden da. Ay, gumatang tantumot iti kasta lugan talakay. Ay, uwan mo ta. Makagatang tanto iti kasta, bakit? Andan to ko naktumay. Kano nga ta? Arapaap ko matimadan iti lugan na kasta lakay. Tapno adda sirbista. Urayin ta ano kaano. Andan to, bakit? Aguray talang. Ito to, ti apo. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Emily. Ah, adda ka magayam iti unag, maray. Ay, lugan nyo dito, maray. Wen Mare, lugan me. Ay, manumay, ti kasta lugan, maray. Nangina Mare, iso nga italaang ang nakagatang kami. Ay, nawaw, kasta ayaw. Wen, awan mo tinala kaalugan. No kada tayo a simple a tao, nangina amin. Sinayang yung amin, jay mula yung apipino idi Mare. Chimmambakay ko man, no inaywanan yung anasaya at dayjay. Napalabas ang day tamaray. Saan mo ito na maisublay? Ay kat, ipadas yung manan ati aggarden, Mare. Ay, awa mo nga rudin pagpuunan, maray. Naibusan ti kakaiso ng urnong may. Manuatawin nga mino na saan kam ang naggargar din. Amangan ko nakno da kwartayo ni tananang. Ay, nawaw. An-anuan nyo ti kwarta, haray. Pagpuunan mi kumakan bakit ka. Aggarden kami tapno damat igatang mi tilugan. Nay, apay alugan. Kasaan pa'y mut na ipatakder ti balay a plano yaw. Lugan na yun tara paap mi tananang. Ay, nawaw. Drawing sa mo aming nga rapabyaw. Alamat tan ananan. Pautangan na kami tapno makapangrugi kami manan. Naa, ay, awang kwartayo aya. Awan nga rudayin. Naibusan ti kakaiso nga runong mi. Mati kwartak. Napay mo ngamin nga inurayo na ibus ti savings yu Kasano nga rudan iti plano mi. Ay nawaw, di kaya garapaap iti kakastabanag, nusadot kayaw. Tanay, agbalin manan a drawing amin na plano yaw. Anya tin baga ngay ninanangkin ka? Awan kanot kwartana bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? Naibusan ti urnong talakay. Diyak nga rodam mo. Narigat mat nga rod ti umutang iti sabali a tao. Pangalaan tangarudan iti pagpunan tangay. Awarin na. Masapol samot nga ag-apply tayo iti trabaho. Oh, anya ko matitrabaho nga playan tangay. No niya ti mabalin nga playan, di isulatan. Di tan agpilay, tawan mo't pagpilyan ta. Nag-apply ako kas dishwasher iti restaurant ti kasinsin ko. Amang ano dapat bakanti ijay ang mabalin kong applyan, bakit? Ay, hawanan lakay. Ag-construction kalatan ano kaya mo? Ay nawaw, tulungan na karod tawan mo't amok apag-applyak. Bayam, kasaritak to ni kasinsin Hubert. No, kayat mo, di agtrabaho ka iti ayanda, tapno asidog laang. Uwelin nadalakit di bakanti ijay. Ay na, naimbag kayo pa'y, Mari Shaira. Naimbag ko na, Mare. Wala tamayat ti biyagyo ita. Saan kayo nga grigrigat? No saan kami naggagagat ide, awan ang mga nuagrigrigat kami mat ngaging gaita, Mare. Ay, da kami kun lakay ikaw. San pa'y anatungpal mo ti plano mi ngagpatakder iti balay mi. Kan gumatang kuma iti lugan mi. Ay na, Mare. Useless mat ngamin ti agplan-plano, no awan mat na yun agagat, Mare. Ay, owen nga rod maray. Ure, agbabawi kami, naladawan. Ado, tinasayang apanawin kun naibusan ti urnong may.
Ni pare ko si ti masabat ko. Ay, ilamang ko di sardinas kantoy aginatang ko. Tapno sana nakababayin kan ko, ana. Ano ito, limang mo, pare Haray? Ay, kwa. Awan na ito pare. Sika, gindi, Mike. Sa dino ti papa ng pare. Disinti ti kawus mo, Adala si Kasuke di sentraw. Sika nga, Agawid ak pare. Adala napan ko ginatang di taistor. Sige, agpatuloy akon. Ay na. Naimbaglagan. Saan na nakita ti ginatang ko? Ay, nakababain no bilang lang. Mano at tawinan ti napalabas. Iso na lang ti masinsaw. Kat na kami iti asawak. Ang rigrigat kami latta. Dahito lang ti manayan ti kwartata bakit? Awan pa'y sweldo. Ay, anya nga rod nga. Anusan ano ang yagada. Umapalakman iti karuba tayo. Ay, nawaw. Si kalaang nga ya. Uri siyak mo ta. Kita ti biyag da ita. Saan da marigrigatan? Akas ka na ta. Nalaing da ngamin ngagdiskarte. Kan nagagudda. Iswa da ita. Nagunod da. Dagiti arapaab da. Sana kas kada tao nagpatinggalaan iti plano. Sayang nga rod bakit? Ado apanawahin tinasayang. Ay, naibus pa yun ti urnong ta. Ado ti plano ta ide. Ang uray maysa. Awan pa'y natong palakay. Wana ta bindot dagiti desisyon ta bakit? Nagbalin ta asadot. Iso kastoy tinapasamak. Nagbalin na drawing amin na plano ta. Agbak to zero ta pa'y marin. No naggagagot ka kumamot ide. Awan kumamot ati pagbabawian ta ita. Saan mo na mabalin nga isublita tinapalabas? Ti kasayaatan nga ramitin ta ita. Kat aggagot ta amakipurdiya tapno agbyag ta bakit? Ay, nawaw! Di tay agsadot-sadot. Tati kinasadot, ti mangyadayo kada tayo itinapintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.